theory bi eba abontene na yɛka theory a ɛyɛ adeɛ a nhwehwɛmu bebree akɔso ansana saa adeɛ no wiase nyinaa gye atom sɛ saa adeɛ we deɛ sɛbi nyansa wom na mpanyinfoɔ mmiɛnsa deɛ odi kan de saa theory ne baeɛ no ne yɛfrɛ no Vilfredo Pareto ɔyɛ Italy ni ɛna baako bi nso ɛyɛ political scientist ɔno nso Vilfredo meka elite theory elite yɛ ELITE elite theory ɛkasa obi yɛ elite a sɛ nipa a wakɔ school ɔyɛ krachini yesusu sɛ wabɔ bra tie words na me use ni yi yesusu sɛ wabɔ bra yesusu sɛ ɔyɛ sikani yesusu sɛ ɔwɔ tumi otimi kɔ abrokyire ba obɛte no wɔ plane na ɔkɔ ha ne yɛfrɛ no na ɔhyɛ coat akɛseɛ na ɛno na ya na yɛn a yɛwɔ akyire ne yɛhu paa nti wɔn papa we deɛ ɔwɔ tumi o papa we saa nipa we deɛ ɛnyɛ easy nti Vilfredo Pareto a ɔyɛ Italy ni a ɔyɛ economics ɛne sociologist ɛna ɔde saa theory we sɛ yɛka sɛ yɛwɔ nkɔfo bi a yɛbɛka ne se sɛ akrakyefoɔ ɔmu na ɔmu asua deɛ ɔmu na nim de nti Ghana ha no elite baako ɛyɛ politicians elite baako lawyers engineers doctors saa mpanyinfoɔ ɔyɛ doctor o ɔyɛ lawyer o ɔyɛ professor o wei deɛ ɔyɛ doctor wei deɛ ɔyɛ ɔhene wei deɛ ne mu oduo wei deɛ ofiri ahemfie wei ni nia ne President John Mahama Akufo-Addo nia no ba wo mia kra na busuani no saa nkɔfo na meka because nipa na mebɔ mu nyina din no obi ani wa sɛbi ne mu ɔha omumu odu enti papa no free Italy a yɛfrɛ no Pareto no ne nia baako nso yɛfrɛ no Gaetano Mosca ɛyɛ obi a ɔno nso na ɔyɛ political scientist a wasua amanyɔsɛm bebree ɛna papa bi a ɔno nso yɛfrɛ no C. Wright Mills na C. Wright Mills no ɔno nso yɛ American sociologist wɔn a wɔtumi esua nipa ne yɛyɛ ne ɛkwan a nipa fa so ne nipa tena ɛwɔ ɔbrɛ yi mu nti maka nipa mmiɛnsa mese baako yɛfrɛ no Vilfredo Pareto baako nso yɛfrɛ no Gaetano Mosca ɛna baako nso yɛfrɛ no C. Wright Mills ɔmo nyinaa gye saa theory ɛ na mebɛka ho asɛm no atom elite theory na saa theory no ana adwempɔ no deɛ ma ɔmo de bae ne sɛ ɛyɛ sɛ nipa kakraa bi wɔ ɔman ni mu na ɔmo na biribiara no ɔmo control pagye wotie me saa mpanyinfoɔ a mebobɔ ɔmo din ɛna ɔmo tena ase hu sɛ ɔman biara nipa kakraa bi na ɛba adodɔdeɛ a ɔmo die ɛbɛ sika a ɛyɛ ɔma ɛbɛ agyapadeɛ a ɛyɛ ɔma biribi a yɛ papa biara ɛnyɛ ɔma na ɔmo wɔ hɔ a na ɔma pɔne kakra ma dodoɔ na ɛwɔ ɔman ni mu a ɛkyerɛ sɛ wei yɛ akrakyefoɔ esuban ɛne ne saa elite theory no ɔyɛ elite yɛka sɛ n'ani abie wasua deɛ wakɔ sukuu saa nkɔfoɔ no bi na meka no ɔmu na bibiara no ɔmu na di kan dwene ma yɛn ɔmu koraa na radio station yɛdi kan frɛ wɔ mu because bi a wabɔ bra saa ne yɛhu no
Nemom or sit here in say ni paka krebi ena omu control dodo na no ehyebre no. That is elite theory. Ebi asema make no ntiase. Me pesa wo dwene I want it to sink within you. Say wo society a nipa kakra bi na yeka ohia dodo na hia wo mo ba yeka se nkofo na aka no die enti na omu nso munya sa sika ni bi die enti na omu nso ntimi nya sa sika ni bi die enti na omu ntimi nsi dan ni bi die enti na omu ntimi nto enwoma na yeto ni bi a onhye dante ase na yeka sa nkofo na meka cho so mutimi ye amanyofo omutimi ye businessmen omutimi ye ahemfo omutimi ye wona yesusu se omudi omako school mu amaka nyina ma anko school nti ma adwene ehu hia omuye nkrofo a omususu se tenasene endwene maw na wo ba adaben tenasene endwene maw na wo ba adaben na unim wona omude baaye no eye Mills mune Moiska mune Vefredo Pareto mo say eduru baabi na nipa dodo na hwe na enkoyi a de eba ne se wona ekom di wo mu no omo ye de omo pe enti ye de bi atoso public policy as elite preference enti oman no hihye bibia na bon se sa krachefo no ne decide ma sa krachefo no ne decide omo na kire se we ye ana se we nye ena me campaign nsem na badwema entie de me kan ebi se me wi a mebo voice bi a yewra John Mahama aka na nse ano mo ye democracy dialogue no o kan bibi na elite theory no say elites that have the power and ability to allocate value woman ni yankrofo mu decide say wo didi wo men didi enemema kakra wo mema kakra wo dabi wo de tobo twen kakra me endidi wi ansa eno na elite theory ni bi ena de bibi a friend of family and friends eba no family and friends ne say menko ani mabusuafo ena wo so mu didi se adododie bi e wo se oman ni nyina nya bi a e wo se menko a enti MPs betimi akotena ase no magye atum se e ba sa adododie we di a yemfa mampanyufo bi keke ono na tena se for 4 good years no ne ya gye atum se ye tua mpanyufo yi ka President John Dramani Mahama na Kufuor no ye president no any President John Mahama say so ye president no ye to ne boss shots nyina ama no singlet ehye no kra no ye ne toma no milo a wonom ye ne toma no bibie ni wo de ne nsato ye bra John Mahama sa pepepe na Kufuor speaker of parliament ye ne best to daso opono sika ye de mo mu ni nyina no ne best to daso ye ne toma no ye to bibia ma no to paste or de betwitwi ni say toothbrush or de betwitwi ni say empanyufo na ye ni mo mu nyina Supreme Court judges president speaker of parliament any article 71 for no me say ye ne to bibia including toothpaste omo so ne etu omo ka akese omo na gye akese apart from so gye akese no osawa adododie bi e wo ho ye wo contract bi wo ho a sampanyufo na ne manage wo nka ho bi enti so ye sadie we nyina me se wantie de me ka me say speaker of parliament ni article 71 for no ye to mu nyoma to wo mu boxer shorts a ehye wo mu singlet kra ye ne to mu paste ye ne de mo weekends this is in mpanyufo yi ene weekends ya bay ye betwa budget bi o mu fan koye weekend show including paste yetimi mano toothpaste ene sa anyoma no kra no na te say so the elite theory ne say in crofokit to bi ena mo dwene amaye na unim de eba enti eduru ba bi na akwa ete say
one of mu akyire ne ekomoduo mu ensuo ye ka ho asem mu mfie because ono drink or onom papa insu papa unim de esie afi eduru ba bia na nipa no ahyase bu ehyase efu omubu hyase efu a efrise when omadru ba bia ye friend no structural violence na meka structural violence a eye ade a ye sisi wo nanso oman na gye atum se eye normal on top petrol ni bi ba ye ne eto ediane won to bi ba ye yeto obeka kire se tuato ni agye atum se president on tuato ya gye atum o ya gye atum se president bi obetena ye so no ode to ne ma ye no no on tuato ni bi ni agye atum adan ye so won dwene ma oman no na ye nso a ye dwene ema oman no me nso madwuma mi ye nsamtwofo adwuma ye adwuma because ye sori anopa e wo se adwene oman no ho dwene ba bia obi frɛ ya na ye kwanye na sei ni sei sa adwene na ye adwene no e ye whole work enti ye adwuma kyɛn wo mu nyinaa if you say ye de ye te se kraman no da wo da no ye na kraman ye da ye na wo da no ye na sa na adwuma te ye watchdog sa na constitution is yenye enti emre bia na president eto no ye ni wo ho wo wada no enra na mwada ye so bia nda no na ye nsentwofo ye ni namu ye dwuma na edin ba ho tiachira wo hu and yet nsentwoni ye ntua ne kaye nsentwoni wankwankogye sole kakra bia nkontimi survive nsentwoni na oye adwuma no obewie na okọ retirement a wanhwe obekọ akowu kwa so wenye adwuma pa bia ode sansa ntwe adwuma ne saa na wawie na wadi ohia obeye nsantwe adwuma for 20-30 years obewie no na woni bibia betimi dia kase wabobra and yet for about 20 years 30 years no enipa sori anopa na omu bie lines na ye kwanye na beboayen na hospital yatum na ye say inhyira femfo momra momehwe de omu ye every time and yet there was so ye na adwuma na anye tisa wona akoka chense onye sa adwuma no obewi a na de s gracia kakraka na de amano so onye o pabrochi akobetimi akọ businessmen for na ba ne nchen no mu ba no metimi atwa mu cut oye deal bi na ye $1 million or 10% bi wom a sebi nkonye minister na se CEO a kontimi nya sa yet oje sa sika na instead say ode be boa ye oman no ya agi atum kroma ya nyintum say we delegate e was a delegate jisika ya nyintum electoral ni bi no enti me tiwei se mi wo sika metimi abeye MP na no ne e ka say obi pese oye president a CDD $200 million anyasem obi amfa ho because I am normal it's structural obi atiate say president there o pese o ya na o pese o di o pese o ye MP na o pese o nya tise wutua e wo so nya ya gye atum say answer na president John Mahama be president no $200 million Baumia $200 million omo makeka keka ni nyina no wo de ye ne $50 million na sika yagia tum say ansa na obepese obesom oman no sika nke betimi aye factory sika nke betimi de aye nneoma no yemfo ni nyina nkotua bribe de delegates beje de nsamtrofo beje de ye nyina ye beje de asofo beje de imam fo beje de footballers beje de ahemfo beje okika ni nyina boma CDD say se me pese me besom oman Ghana wa akoma pemu a je se me kuta $200 million ansa na metimi aba som Nhyira fan once ade hia ye na emfa ye hu na saa nyoma we megusu aka kai wo because e bedru baabi makacho say e bedru baabi no obese na Jantuah kasa asem no unyame e bedru baabi betu ni tu Nhyira fan anopa wo nsa nkame na maka de wo se meka wie na pese otie na ye too late etina me say na meka early theory no ya giatum say you need $200 million and son wa be president
Baumia sika ose no John Mahama sika ose no wo de economy anu kra bom that is $400 million ye kwa IMF ko gisai because of $3 billion in tea. Because of $3 billion in tea, Ghana for investment to cross say. But yenye sika say because me ya John Mahama, me ya Baumia, me ya Duchum, me ya me pesa me som, but one for sika nka ho a. Enye mo o me ka che say wo adwempa na pesa wo som a e wo so onye sika. Enti ye ka say politician bi insert here din a, na insert here din efi say oni sika wo tua te say de obi betua. Enti obi ka tem say na na betimi ay president ma ka che say wo sika, miniska. Me ko min ko tua bribe. Yam to mame. Kwabena Japan mu ne aduchu mu ne omo maka no mu nam hui anka ye pe omo betimi abo man pa leadership ka se bi omo ka ho na so omo niska. Enti delegate be kwa kojiska ye be to amade watua MP a wo akatua wo kan nyina bom the whole 4 years se bi endru 10 billion MPO wakatua nyina the whole of 4 years endru 10 billion and so MP say because me person me besom no just me spend 50 billion 80 billion na me ko na to mami because delegates kakra bi ebeji sika no elite theory. Enti edru say ya obi tiwa o say enti mo delegates mo kwa na mo jisika o so ya no pa no say enti nansen ya na ekomodemo sesi amu benya aba na sesi amu timi toto adan mutimi yesa anyoma no onim de ebesi ni de President John Dramani Mahama eka no yintie no God is good. If you were not on the Black Star Square and we had locked you in a room and you could hear the announcement of the acknowledgement of the presidents who were coming up to greet me, you'd have noticed that the loudest applause was for the countries that have overthrown democracy and are under military dictatorship. That should give us a pause for thought. That should make us think. And that should make us ask ourselves questions about why democracies die. And that's why the topic of today is relevant. What are the things we need to do to sustain democracy? Democracy will not survive by itself if we don't work for it. And like Omar Toure said, whatever system of government you have, autocracy, democracy, theocracy, whatever, if it does not deliver opportunities and prosperity to the people, it will not survive. And so, they added the question, do you prefer democratic government or would you support a coup d'etat? And it was frightening to notice that a lot of our young people said they would prefer to live under a military government. Muntie the Nhyira President John Dramani Mahama and that's no democracy dialogue. Say kabi mamin kabi. Na saying be last week on no shia mpanyufo bi, African mpanyufo bi, and Ghana mpanyufo bi, and no go so e ka ho asem. Na de no kan ne say nkofo sabre na ye handle over man power 7 January 2025 no. Mpanyufo no mo bechia no ye amanmu mpanyufo na o mo bechia wo mu no. Ye wonkofo bi a ne ebo mu din a na dede ne kosoro pa. Na oma na dede ne kosoro pa na Ghana fo bonsem ye no eye wona o matu aban democracy aban afri ho. Muntie the President John Dramani Mahama kai no. Wase makacho say Ghana hana obi ka asema na nsentro ya kan tra na news aka ne tra oh President John Mahama say ne awie ye nhye na analyze issues no yes nsentro for muntie me. You newscaster, you don't even help. You don't even allow for potential and proper analysis. News na mo ko piki wi a no ma ba be yedede ye frame me hwan ne awie and na President John Mahama say e say oman ye yere ho ne ye adwuma ne awie
You need to get people to really analyze in your manner. Obi panyi biaka fatu to content analysis or can say President John Mahama in the democracy dialogue say na no na near the power man 7 January 2025 no ye bon krofo bi din na dede no kosoro pa na oman ye bom di na dede no kosoro no eye wona no matu oma ban agu a soja ban na na ehwe mu ebi te se den Guinea Bissau Trari Burkina Mali Niger ye bodin na Ghana fo ye na ade ba ko a osuro ye kra ne se o se CDD4 report bi omu ye no na omu kire se among the youth omu bu se maburu ne se omu be prefer se ye benya soja ban a na benya maburu ni bia no omu support se nko omu benya na soja ban ene di omu so enti o say why? Because they are tired. Now, one of the things I want to say is say, when you are a leader and you are self-aware, uni minyome bia eya na ebwa. Jantuah so Yera Mahama. Our governance accountable. And that's why I say anybody who wants to serve in public office must be prepared to account to the people. The people are tired of the corruption. They are tired of misgovernance. They are tired of the lack of opportunity. And that is why for those of us who believe in democracy, we must continue to take the advantage of dialogues like this to see what is wrong with our implementation of democracy so that we can make a reset that makes the youth continue to have faith in democratic governance and not romanticize unconstitutional government. And to no can say, based on that revelation data na buy no. Ni yamushe ne kakra. Se mabunu no. Ejitum se nka soja aban because on say nipa na bre because man say democracy ne mboa ai yenim say soja aban do before you complain yenim say soja aban enkoyi nanso history be ka kire say yebra JJ Rawlings sha say oye cool no eye mabunu ne can let the blood flow. Why? Because mabunu no susu say empanyifo no disika no dodo. Until I'm say elite theory no. The President John Mahama kana maye hu say wono agye atum say nipa no abre Ghana fo abre maburu no ni adwuma ene ti no mo ye de o mo pe no na ya hweye na ya anye ne yie na eguso ye ne saa ebeduru baabi no na maburu no ene gye saa ku no ho bebre so je need the oba obeye action o ba menu mi ene yentimi nkasa menu mi ene yentimi nkọ baabi okase ye na ye beda obekunkum panyifo bi e wo soro ho saa de wey eye honest admission by President John Dramani Mahama e we say nsem ni bi wo den ba ma men kan kire o say the man to kwaba o man bia mu eye that early theory say kakra bi na ndidie na ye nyina de enwu kakra bi na contract ba ye nje na ye nyina ye enwu say adwuma ba enkoye NDC fo nko a enkoye MPP fo nko a MPP ni NDC kra na nya ona mu wo soro ho no nko a enti NDC ni oye full soldier no wo de ane say koye campaign but eba dodo de a wunya bindi MPP ni a ono no wa ase ho no ne de ane say onkoye campaign but eba dodo de a family and friends e dru ba bia the people will rise. And I mean, say when you are a leader and you are self-aware, you become conscious. Nhyira FM. And I no pay. Me chira will be na be no me be line so no. Me ma wadwene nyo me bi ho. And I no pay kolebu at the result to be aba. Efa kidney problem so. Menim say enya topic aba ha de ebeka. De hia yen beka. Ye kagalam say na sema ni nyina ye elite theory no se nkofo bi nyintum se omun kwa ne pesika enti omun to excavator no mfansa asase bibia nsi ene ntina Yera President John Mahama kan say
galamsey for ne nketwa ne de omu ni sika o eba ni acheche nkwada no ba panyin no tenkran oti East Legon oti Atasumanso oti saa biaye na ono ato excavator osori anopa ne wa frese enemanya sen manya load sen wamfa ho se asase no wasen na won sen no omfa ho se nipa benya kidney problems omfa ho kolebu de results bi aba Jeff ko page ni so me de atoso Kolebu Teaching Hospital Sound Facebook Sound Health Alarm records over 5,000 diabetes referrals and 2,000 complicated kidney cases in the first half of 2025. Enche de beto so Kolebu ene da so no patobra Facebook na be hade na Jantuah kasado do na de bia na jama hama nyeden oba ye nche eno ye say first half of 2025 you say diabetes ekosoro then a diabetes kosoro in yani basa na system no ajatum FDA approve yen kanu kre wo krom ha in yani time bi wo ho a you say FDA approve obekwa akohwe ye de FDA na ajatum na FDA so ma ajatum na standard no dodo na ma yare because so kwa brochi a say products na no omumpene so but FDA approved then can one sem ya giatum that is the elite theory because krachi ni bia giatum say bia ne ye dia eye FDA approved ye bedi ye bewu ye benya diabetes de etoso mienu complicated 2,000 complicated kidney diseases enkran o we enkran de na ye do makokolebu no ye catch us galamsey problems no de beba obi amfiye hwe woti kro kasem ne ye kan wo so mfiye ye kasa dodo na omu be ye den enche wabusuani bi benya kidney problem na onya sa problem na obete de ye kan ase say nipo 2,000 no e bi bewu because kidney treatment no enye easy ye catch us galamsey no e be didimwa konam ye nsuo mu ema aduane ntonso na ye koto wa abontene nyaado na ye koto wo dwom no ye nimba bi efiri ba na ye dia heavy metals wom e the kidney ni liver problem be brain na kolobi for say minim de kuma say ye de beba basa wo ye obi a odwene wo man ne ho a kidney first half ekoso wa akra I'm sure say next year the kuma say de ne beba nipa bewu ye nyina ye bewu owuo kakra bewu nti na ye didi yate galamsey nti won say kidney cases ekoso because enkwan na ye ahwe no ye nom enkwan no heavy metals wom because e galamsey in toast galamsey meko ene ye de aye enkwan na ye die mimi dibi unsu dibi yo ye aduane no umusa ne se na enkwan na free hin Jantuah Kolebu Teaching Hospital Sound Health Alarm records over 5,000 diabetes referral and 2,000 complicated kidney cases. When the moment we say the elite, some penny for we say obi a penny no kidney case ye de no be kwa brochiri na we ye roforiata no ne na mabroche so oyare no oforiata ne nemo ye so omra no ototo papa so oyare one de obedi o man na wu no on se okwa abrochiri etere bia wo ha ye so panyin bi kwa abrochiri okohwe ne widiem na no speaker of parliament ye bon ho kasa e wa abrochiri mpanyifo dodo na ye so okwa abrochiri okohwe ne doctor so omra abrochiri nko cheke enti omo maka Ghana fo no manya kidney cases no hwi ensi ye bewu ye besie ye kwa odi ane se toaba nenya kidney problem because galamsey na asem na ne kana na wo kano usu mfiye because ya giatum say you need $200 million ansa na wo de aye de wo de ye obi for no bra na afimi bie line so no
Quickly, Mamin touch on the one and the Marco presidential candidates in the Sunana. Galamsi Asemna Yekana, it seems like the normal AD agrono. On say recently now all can hypertension Asemo Ashanti region that the regional director they report by in Ashanti region Kosro prevalence no just say yare no kwa na Kosro hypertension no ni ade nana diabetes ya kolebuni ade de ba any kidney problems enya wonwa because mercury arsenic any lead no ne cadmium ya omode eye galamsey ni nyina nana ebia wonsunsuaso se wo hypertension na lead no ankasa no my blood vessels yentina moja na mu no se we exposed to lead cancer wo mo heavy metals wo mo didi dwuma no ho a blood vessels no sebe emu ebe elastic etimi apone mu abia moja de afusane nana ebe dendenden memu poani mu bie no eye dene ekoba ne sa moja ni afusane enko nipaduane bebre nti etimi ema organs bi te se wo kidney ni ade wo ho no mutumi damage because enya enough blood supply ana se moja ntimi ndi afusane ye nkokoko organs ahodo ehia ho nana ade ka ho bi nkura mercury no so a eno so ewuo mu nyina no so eno so ye bibia e friend oxidative stress ye cells ye nipadua nyina no ya onkwamo eboa ema nipadua nyini ekeka bo mema etimi di dwuma kama mercury ni sase se ese no etu wan hwe ya etimi fa ohaw bebre na de aba ye apomdin so ne ye honam akwa ano a ese di dwuma e de bre no ma bebre ena saa eye chemicals e de ba nti enya menwa diabetes no so wo hu saa chemicals nyina no ko nipadua ni mu a ye insulin eno neboa na ema esichiri emoja mu esichiri glucose etimi regulate no se ye exposed to this cadmium mercury no ne sa heavy metals na ewu mu a ye bibia e friend insulin resistant ema insulin no do ese etimi nipadua ne etimi produce ma ye pancreas ni produce na ema ye sugar ni regulate no esei no esei pancreas ni dwumadi e nipadua ni nti ekoba ne sa no a ema ye moja mu esichiri no bedoso na my type 2 diabetes in mu because of Mexico ni ade a o mo hwe senkrofo exposed to this metals no heavy metals no enya diabetes bebrebe and enya me won ase kolebudi aba se ekoso it tells you say edum pempenso a esi etimi ehwe ni ye na sebe obenyansafo ye bu ni be ye nka na se mpanimfo nim nanso ye bu ye ni agusu ni ye de a ese wo mo ada na nyame e wa asotwe de mu bia wo mo enya diabetes wo mo enya hypertension wo mo nyina moja egu ntiri so na wo nka se da che ankwa ma wo hu atemu nana presidential candidate ne yanko wo so nipa maako be yedumiensa a wonu mugina mu afempino ene aduonu nan wonim se ye maame akua donko nyame mfa ne kransie ye ono ne party no nanka ebegyinam Ghana Freedom Party ena maame free enti nana yekeka bo mu no ne fast mu ne se akesifu ewo mu a ese wo mutumi egyina mu na 200 million obi atwa bi wo ye nwotwe. First of all, let's establish CDDS Center for Democratic Development. Omo na yenhwehwemu. Omo kire se first crowd na $100 million. Ansa na odi aye odi ababe di president. Opeso ye wadwin so be di president 100. So omo hwehwemu no ehwiri akọ $200 million. Enye Ghana cedis dollars. Before so you become a president in Ghana. No was spending $200 million to also. Na nabaumia ewo mahama wo mgum wo GCPP wo LPG wo APC wo Malan wo Cheda wo you kan nyina bo mani pa nwotwe a wo ya akesifo ejina mu kakra no omo de no ka bo mu $1.6 billion eripa numu akachiri ema ebosu mani ya check $200 million. Okay, eti nententem so no numu akachiri no o kan mu de bo mu a ye chemu mienu se wo mo so sika na fa nti $100 million na bia wo mbenya because wo mfisa na omo ye num no ka bo mu afa nipa se na aka $1.6 billion nipa nwotwe why eye baumia mahama ti yemfa ne se omo nyina no before so no more per president no omo spend $200 million and nipa de inum enwotwe okay na enum no a wo mo mfisua no including independent candidates no a ye fi so wo mo mfisua no wono mo so eye enum enti enum no se wo kan bu mu a na se wo $100 million ya chemu ama wo mo de ne be ye foa wo mo de ne be $500 million $50 million yeah no $100 million $100 million and with the times 5 no abenya $500 million so we are chiskali mu 50% enum oma yemfa ne se wona na omo emphisusa yemfa ne se ukanum ni nyina na obi etu $100 million because obe tu kwan obe yes ade yes no mana eno kwan say $500 million okay yemfa na nti ukan nyina bomu a
omo emu edu na omo mfi so ne de ebomu abenya 2.1 billion dollars. Na say based on CDD report no. Say fa akesefo na almost spend bi a yemfa say $200 million. Yeah. Ni ekofa enketwa na ye ma $100 million. Ni nyina kaboma. Sikanko a almost say no wo amanyo sem nko ano. Will be how much? 2.1 billion US dollars. Na say yemfa say 2 billion. The entity be 2 billion. Na say na no abato no. Candidate no. Yeah. Any who sika no. Say oh yeah. Oh running nyina. Oh forecast ya calculate nyina. Almost 2 billion plus. Yeah. And nobody year campaign. At the time na IMF, you pay 3 billion. Yes, I can't crazy. But they do a manusem no. Sa sika we eko. Now we say the one crown say first tranche buy $600 million. Say the NCG no because na ama economy no recover kakra. Nti na ye ni age say 600 million abane ye sika ba. Na eniji aba because na do dan ko Akufo-Addo hope says $600 million tranche na aba no. Ebebua me yetimi sustain economy ne kakra. 600 million no. Tinipa me yensan sika akesefo ewu me yensan sika wo. Free US IMF buy me Mahama 200 million. Bawumia 200 million. Na ebia yaje ye friend is saying Alan Moso de abeka. Alan so ne mfeso. Chedamu de enso abeka ho. Nti ofa ne saade ya. O de yemfa cheda ne yemfa say Alan munasifo no mu mfiso so. Nti yemu so $100 million. $100 million. What it means is that John Mahama, Bawumia, Alan Cheddar almost 200 $600 million. $600 million. $600 million. That's the same amount and now IMF for the my first tranche. Tina yasako 360 be by 320 around $300 million. No be no so buy bekan no so buy kura ni ani age. Ni esan so koye meeting see a third tranche no so mo ba be say dwumadi o mo diskade ma ye di ni yi ansa no mama no kura no. Sa be say no so ye 600 sa no so ba for the third tranche na nana ye ho kire ye ansa na no eba no e kire wo say sika wo maimu a ye betumi di aboye ho bra a ye betumi ye hwe ni yi a ye betumi edi akoyanim na o hwe sika nyina filing e ka wo mo bo o mo filing fees na nana wo kan ka ye bo wa amanyosem ho. The monetization of our politics no abaye bibi a ya fa ne say aye norm ye nyintum saa na abaye sikasemo ewura ya manyosemu den will be corporate mampani so obesumo man obespend $200 million from CDD report. It show how we have monetized our politics and pempensu yedru no it started from even our electoral commission sika ya for forms filing any de keka ho na ba manyuku na hodo no political parties no and they yanhwe the MPP is charging 4 million Ghana cedis as a filing fee. Wakoji we say a party development levy or a party development fee. It will more pray flag bearership with the MPP nimuno. After say what form nevi no, ako fili a obe file no. Obe 4 million Ghana cedis. That is can say 40 billion. And then the man Ira Denimu, former MP for Asante Mampo, also watching home. The money is unreasonable. Ena wutie Kennedy akompre ko Japan so a no so aka so akotwia ne de a che say sika no nye sika ketewa o enti within a political party like the MPP to even contest for a flag bearership no sika wutua no enya asem ketewa 4 million Ghana cedis as a wo filing kwa. It starts from there, right from the electoral commission coming to political parties na ye dia sani esifem aba yankasa so citizenry no delegates ewo amanyoku ahudum obia de woje ansa no mama mo kwan etimi akọ. Now I don't blame them because the fact is that maami bi asem o kan ne say ye jai MP mo obedi kwa minya hwe biem eti ese mitimi gye no so opese metoma no nko ese megye no asem na maami ne ka no. It means that say ye measure omo ede omo kosi ya no se mpanimfo te se MPs no ne ade no omo ko lead your mind no a and that's why you will so moba edi development ya brain no yentanya omo ta disappoint it will be a feel so any mamenyi ne ya mamenyi ne wa. And that's the mindset of certain people, especially the delegates or gidi obedie ne na chese etwa eti free baby and eba beduru ha
until see nyina ye bese senya adwene and I know politician bi a me person me boni na enimu he ya oba ha no can say week no nko 1 week no was spend 30,000 cedis obi e beji 30,000 cedis was spend 30,000 cedis na ne salary yesen ejuwo mu say ye can who be the doom pempenso so ye ma politicians no say ye corrupt. Some of us, our attitudes towards them and the system itself, say the midi kind no, from how you're planning your systems within the political parties and even our electoral processes no, and more kind of this monetization no ekoso. Now you couldn't say yeah, then you pan about your penny a better than 1 year because I spending $200 million to run for an election. IMFC come the brain tranche be crowd where $300 million no they buy. I any jiwo. Enti say ni pay obetena konwa so a na say mpo ye IMF na ye de tranche bi ba on fanteneka ena financiers o mo so boa ne say sika ya na mfiri o mo nko aho ebi ni say eyiba omia no mo so akoto kai ye o mo ka ho asemi e okoto 300 hwan utie ne nsem so o kan o say oye ono na organize funds no e de kozi say adwuma meaning say sika no anka say o de tuto sa de ne nye ono ane dia or DJ or can raise funds and yes to raise fund obi we no says can our bono as will please you and this is where corruption starts and I believe says you better monetization of our politics no ya who be the mrebia to kwamu kakra ye nhwehwe na be say we ye campaign no to sikagu no gyina kam no to sika ye na manfo so ni nyina no obeteneka awieye na ni nyina breed corruption in our system nana yembe lines on any enkasa na yeah